Linjila modimo bukeng 2 Chronicles chapter 7 from verse number 13. Re a tseba ngwana shu lentjila modimo le hlalosa mantjo le re ke tswalela magodimo pula e sane goba ke rometšitšie gore e tle e je dibjalo goba ke ubile bolwetši bja leuba setšhabeng saka ge ba ka ra ba nthapela ba ikokobetša ba tla go nna gomme ba tlogela ditsela tša bona tše dimpe gona ke tla ba kwa ke le legodimong ka ba lebalela dibi gomme ka boetša naga ya bona sekeng sa yona bjale verse number 15 bjale ke tla diša tempele ye gomme ka thietša dithapelo tša batho ba ba nthapelago mmo mme bjale ke kgethile tempele ye ka e kgethofatša gore e be lefelo leo ke tla go khunamelwa go lona go ya go ile ke tla idiša ka e hlokomela ka mehla yohle ge o ka ntirela ka potsego bjalo ka Tafita tatago wa phetha melao ya ka mme wa dira tšohle tše ke go laetše go tšona lentšu la modimo ngwane šišile uwe Chronicles chapter 2 Chronicles goba ba Kronika ba bobedi chapter 7 from verse number 30 le tšela modimo ngwana šo bekeng ya go feta ga re tlhalositše ditiragalo tše dintši ngwana šo tšele gore nka nnete di bohlokwa gore setšhaba sa modimo se ka di tseba goba sa di ekwa e fela ngwana šo lentšu la modimo le balela ka tsela ye modimo gore ge le bona ke dumeletše ke tswaletše magodimo dipula di sane a bušeletša gape a re gape ebile ke rometše le tšie gore e je dibjala gape le bolwetši ba leuba e lego lona bolwetši e re ke o bile goba ke o šitše bolwetši bja leuba setšhabeng e re ke ka baka la gore ge setšhaba sa ka fela se ka nthapela ka mantšo modimo ba le ka gore na dilo tše dingwe ditiragalo tše dingwe tše e ka ba bolwetši e ka ba tlala mohlomongwe e ka ba go tswalela ga pula modimo a tswaletše magodimo pula di sane o re itiragalo še gona re gona le di-event tše di a diragala mo lefaseng tše di sa kgatlhego modimo jale modimo o swantše gore a tswalele dilo a tswalele magodimo dipula di sana gomme a dire ditiragalo tša mohuta mosong ngwane še ke ka baka la gore setšhaba sa modimo se latlhegetše ke tsela ya modimo setšhaba sa modimo se sa tsepela ka tsela ya go kgatlha modimo jale modimo gore ka tsela yeo ga fela batho ba ka rapela ba mpitša ke le magodimong gomme ba goeletša gonna ba lahla le ditsela tša bona tše mpe modimo gore ke tla bakwa ke le legodimong gomme ka ba lebalela dibe tša bona gomme ka fodiša naga ya bona goba ka boetša naga ya bona sekeng ngwane šo thapelo ya rena ke gore o ka re ka kwa re le setšhaba sa modimo ra ikokobeletša go modimo ra lela go yena re le setšhaba sa maAfrika Borwa gore modimo a kwe thapelo tša rena a kgone go bušetša naga ya rena sekeng ke eng ntho e ka bušetša naga sekeng ngwana ešo ke eng ntho e ka diralang gore malwetši a lefase a sepele ke eng ntho e ka diralang gore dipula di re nneletša matlorotloro gomme tlala e sepele lefaseng ke ge fela setšhaba sa modimo se ka ikokobetša sa lela go modimo gomme modimo a re kwa le magodimong a lebalela dibi tša rena gomme a bušetša naga ya rena sekeng ke boletše ngwane šukare go na le dibi tše motho a di dirang a le mong go a ba le dibi tše le gore modimo o di kakaretša bjale ka setšhaba go na le decision tše re di tšeang re le setšhaba tše ngwane šo di tlišang sebe godimo ga setšhaba ka moka go na le dilo tše ngwane šo tše le gore go ya ka decision ya motho ka o motee e akaretša lefase ka moka ke ka baka le ngwane šo ke be ke bolela ka taba ya baetapele ba rena ke re go a hlokega re le setšhaba sa modimo gore o ka re ka rapela baetapele gore every decision ye ba e dirang e ka ba ka ra dipalamente e ka ba kae gore e be di-decision tše di kgatlhago modimo ka baka la gore ngwane šo go na le dilo tše dingwe tše le gore modimo o tša lefase go ya le ka di-decision tša baetapele ba rena ka baka la rena re ba kgethile re ba rata re nyaka gore ba re etelele pele ya ba gore re sa tsebe gore tše dingwe tša tšona re o sufera di-consequences tša di-decision tša baetapele ba rena ke le ka gore nna ngwane ešo ke le ka gore se segolo ke go rapelela baetapele ba rena
se segolo ke gore naga ya rena e fihlelle ke pholo le khutšo ge fela rena batho re ka rapela ra bitša modimo ngwanešo ke ditiragalo tše dintšhi tše di diragetšego tše e le gore nna le wena di a hlokega gore re eme ka maoto re emele lentšu la modimo re emele efangedi ya modimo re lele go modimo re re modimo re a lla ka baka la dilo di a diragala lefasele re a tseba re ke ditlamorago tša dilo tšeo re di dirago mo lefasele ke ditlamorago tša gore setšhaba sa gago se go furaletše batho ba thoma go itirela boithatelo ga ba sa nyaka selo ka modimo ke boletše ngwanešo ka re ke ka baka leo re se sa bonang letago le maatla modimo ka gare ga maphelo a rena ke ka baka le ngwanešo batho ga ba sa bona modimo ka tsela ya mathomo lebaka ke gore ngwanešo dilo di fetogile re dumeletše lefase le re fa dilo tša sona malalo re paulos wa bolela bukeng ya baroma chapter 12 gore bana bešo a re tlogele go sepela go ya le ka culture ya lefaseleng ka ebia jale re seke ba re adopta go ya le ka the behavior of this world mara gore sa rena a ebe go mphefatša maphelo a rena ka go hlatswa megopolo ye re seke ba ra tumela lefase le re fepaka tša sona e fela rena ka ebeng rena di-impacta lefase ka tša modimo go na le dilo tše dingwe ngwanešo tše e le gore na le wena re hloka gore re di lemoge re sa phela ka baka la lefase ngwanešo le a hlanoga lefase le a fetoga ene le fetoša kere la batho lefase le hlankgiša kere la batho lefase le thoma go senyega le senya ke mange le sa senye ke nna le wena ngwanešo modimo o file motho lefase modimo o ile ga a tlola lefase a fetša a lefa Adama le Eva a ba botša mantšu gore e ba le pušo ka matšo mangwe a le botša lefase le ge ke le dira ke le diretšelela gore le le kgone go buša dilo ka moka mo lefase le ke wena the CEO ke wena the manager ke wena everything nto ngwe le engwe ye o e bolalang ya phethagala mantšo motheeletše ke gore modimo o tšere motho a mo bea lefaseng gore motho a kgone go manetša lefase le modimo a sanka ipala ka gare ga lefase le ka baka la re modimo go ne mo a dulang gona e le go magodimo ntimo mara a fetša tšea lefase a lebea gore motho e be yena mobuši mo lefaseng mara e fela motho a kgetha go senya lefase ngwanešo lefaseng ba motlha ge re bolela ga le sa le ka tsela e modimo a le hlodileng ka gona ke ka baka la re motho o senya lefase ka baka la mediro ya gage tsela tše re di swere ngwanešo di hlakahlakanya difase ke ka baka le ngwanešo le hlago ya lefase ga e sa re fa tšeo di swanetšego ka baka la re go ya le ka hlago ya lefase modimo ba re beile in a position ya gore lefase le kgone go operata ka tsela ye le gore rena batho re boledišana le yona ka gona mara ka baka la dibitša motho lefase le hlanogetše le motho o ka gopola ngwanešo gore lentšu la modimo le re eletša gabotse gore ge morena Jesu a be a sepela le barutiwa ba gage ba sepela ka lesela watle ba ntše ba sobela ba ya mošono lentšu la modimo le re morena Jesu a le ka gare ga lesela watle a robetše a lapile o be a le ka gare a nama e be le motho tadiso a swantše gore a lape ngwanešo a ntše a sobeletše a ikhutšetša ba ntše ba sepela ka lesela watle lentšu la modimo le le go a tsoga ledimo le legolo le watle la a thoma go tšubutla metsi a ntše a tsena ka gara le watle o kare le thoma go nwelela barutiwa ba morena Jesu ba tletše ka poifo ba tšhogile ba nagana gore lefasebjane gona go fedile ka bona lentšu la modimo le re yo mongwe a bona a yo tsoša morena Jesu a re morena gore ngo robetše mola rena re hwelela lentšu la modimo le re morena Jesu a tsoga gomme a ba botša mantšhwa are you of little faith lena batho ba tumelo ye kakanyana jwale o be a makatša gore goreng ba sepela le yena mara ba sa kgone go bona gore ntongwe le engwe o kgona go communicate le yona ya go kwa o ba re ruta gore hlago e kgona go kwa motho ngwanešo o kgona go bolela le lerata dima gomme la responda o kgona go bolela le bolwetše gomme ba sepela ka baka la nto e beng hlago e kgona go operata e kgona go responda according to our behavior re kgona go bolela dilo goba go kgona go acta gomme dilo tša fetoga ke maatla le responsibility le authority ye modimo a re file go yona e fela batho ba bantši re a hloka re hloka gore re itemogele taba ye re kgone go acta according to ka mokgo re filego ka gona
lentšu la Modimo le bolela gore Morena Jesu a bolela lentšu fela gomme lewatle la thula, o bolela mantšwa. Lentšu la Modimo le re a galemela lewatle, a re gomme le kgomole le re tu, lentšu la Modimo le re go a ba bjale. Ba ile ba shoka ba makatša ke gore motho a swana le rena a tlile ka nama, mara a kgona go commanda le mawatle a gomola. Modimo ba re bontšha letago la Modimo ka gare ga motho e le go Morena Jesu. O be a nyaka gore bontšha gore ntho ke be ke le file yona go tloga mathomo, e sa le yona Mmamohlale ka e šomiša e gona ya phela. Morena Jesu o batlile go reveala letago la Modimo ka gare ga motho gore ntho ke e dira le lena le ka kgona go e dira. Ka baka la ntho Adama le Eva ba e file in the garden, e be le go kgona go boledišana le tlhago gomme tlhago ya responda, e be le authority ya bo Modimo ka gare ga motho. Mara fela bothata bo ile ba tsoga fa Adama le Eva ba ikgantšhetša gore ba rekiša the authority ya bona go Satan. Lentšu la Modimo le hlalosa gabotse gore ka morago ga ba snowa dilo tša thoma go fetoga. Modimo a bolela mantšu a bolelang go monna, gomme a bolela le mantšu a bolelang go mosadi e le di-consequences goba ditlamorago tša ditiro tša bona. Ngwanešo Mmamohlake ke bolela jwale ka baka la gore go na le dilo tše Modimo a ba re tshepile ka tšona re le batho re phela lefase le. Mara Mmamohlake dilo di fetogile gomme letago la Modimo le sepetše. A re sa bona Modimo ola re mo tsebang, a re sa bona Modimo ola re kweleng ba re raka yena, ga re sa bona Modimo ola bo Shadrach, Meshach and Abednego, ga re sa bona Modimo ola ba bo Moshe wa go bula mawatle a bulega, ga re sa bona Modimo ola o ka yena Modimo ola. Lebaka šile ngwanešo, setšhaba sa Modimo se lahlegetše ke tsela, setšhaba sa Modimo se tšwele tseleng ya Modimo. Batho ga ba sa dia dilo go ya ka tsela ya Modimo, batho ba dia dilo go ya ka tsela tše ba nyakang dilo di ba ka gona. Batho ga ba sa nyaka go kwa moya go ba hlahla, ba nyaka go hlahla moya. Batho ga ba sa nyaka ditao tša Modimo, ba nyaka go laya Modimo. Batho ba nyaka go botša Modimo ba mo instructe gore bona ba nyakang, ga ba nyaka gore Modimo a instructe maphelo a bona. Ngwanešo ke ka baka le le gore dilo di thoma go sasafala maphelong a rena, ke ka baka le le bophelo bo fokotšegile, batho ba sepela e sa le ba baswa. Lebaka šile ngwanešo, rena re kgethetše Modimo ditsela tšeo re nyakang go sepela ka tšona, mara Modimo le yena a re bontšang gore re sepele jwang. Lebaka le ngwanešo ke le dirang gore Mmamohla re sa bona Modimo ka tsela e re swantše gore re mmone ka gona. Ga re sa bona maatla Modimo le ka dikerekeng ngwanešo. Lebaka ke gore moya wa Modimo go gontši o sepetše, se se šetšeng o šetše talente, o šetše experience le setlwaedi fela. Ntho re tlwaetše go e dira ka tsela ye, mara Modimo ya ba re o sepetše. Ngwanešo go bohloko jwang o tseba o le ngwana wa Modimo, o rata Modimo o mo phelela, mara ya ba gore ye e šetše mo go wena ga e sa le Modimo, ga e sa le maatla Modimo, o šetše experience. O hlokomele ngwanešo go hwetša le gore o dira dilo ka bo wena, ya ba re ga e sa le hlahlo ya moya o halalelang. Ke bolela jwale ngwanešo ka baka la letago la Modimo lela re le tseba le sepetše le ile kae. Mabaka ke gore re adopta lefase, dilo tša lefase le. Paulos wa re gala batho bešo gore a re skebe ra adopta the behavior of this world, mara sa rena a ebe go mpšhafatša megopolo ya rena. O ka mpšhafatša jwa mogopolo wa gago o ketimiša dilo tša lefase go feta le lentšu la Modimo. O ka mpšhafatša jwang mogopolo wa gago gore o phelele Modimo, o ba o kgahle Modimo, ga fela o sa adopta the behavior of this world. Satan ngwanešo ka se tsogile go batameditše gaufi le Modimo, sa se nyakang ke go go tloša kgauswi le Modimo. Na o re tloša yang kgauswi le Modimo? Satan will always keep you busy so that you even forget about the God you serve. Ke ntho a tibileng ka yona
o tla go tsentse o le moswa ka ra social media wa lebala le modimo o tla go tšea o bea leemong la menate wa bona o ka re dilo tša modimo di-standard tša fase ga gona monate ya bara ga o tsebe ngwana ešo gore menate ya lefase le mafelelong a lona ke lefu mara wa lehlololo ke wa kgathallang dilo tša morena wa tsebang gore nkano ba ke goga o ka kere ya boima mara mafelelong a leeto gore ke tla ba ke thabile ka gara le pelo ya ka go tletše lethabo ke tseba gore wo ke mohlankelang ke modimo wa potego ke modimo wa ntshepišang bophelo ene ka mafelelong a dilo ke tlo bo humana batho ba bantši re foretša ke satane le dikereke tše dintšhi mamohla batho ba bantši ba foreditše ke satane a re bolele nnete batho bešo ke rata mantšwa ntho e mphankgaretše go bolela ditaba tšeši palosong kgatla ka mantšwa gae o bolela mantšwa ore batho bešo a re tšeng tša bofora re di beele nthweko re tšee nnete re e bee pepeneneng na motho a ka fetoga jwang ga a sa tsebe nnete lentšu la modimo le re tla tseba nnete gomme nnete e tla re fetola goba ya re phološa motho o phološa ke go tseba nnete tabaši go na le dintho tše dingwe tše le rena batho re di adoptile maphelong a rena ra bona o kare ke dilo tša setlwaedi goba tša sejwalejwale re sa tsebe gore dilo tše di diretše go destroya maphelo a rena le modimo dilo tše dingwe tše re di šomiša maphelong a rena re di bonang ka letšatši le letšatši bolane ya satane ga se go tliša technology gore wena o kgone go ba advanced no bolane ya gage šengwelešo o re a bolela Johana bukeng ya chapter 10 verse number 10 ya Johana o re satane ke lekgoni le le tlileng go utswa go fetšiša le go bolaya potšišo gore na ngwanešo ke eng ntho e le gore satane a ka e dira ye e le goreng e ka go tlišetša bona ba modimo bophelong ba gago ngwanešo se kwa tšea lefase ka tsela o le bonang ka gona lefase le le nemong a lona e le go satane ene o busy wa bereka ene ga o sa hlokomele o le modumedi goba le ngwana wa modimo o tlo humana mafelelong a dilo o furegile e le pheletšo ya bophelo ba gago a re phefogeng ngwanešo lentšu la modimo le re hlalefe bokabana ba dinoga re seke be ra tlaetša ke dilo tša lefase le re dikere le vigilant re botše mahlo gobane satane o a šoma ene ge o ka phafo o ka robala o le ngwana wa modimo o tlo ikhumana o le kare ga diatla tša gage never ever o no le ngwana wa modimo o dumele ntho ngwe le ngwe e tsena ka gara bophelo ba gago kwa kgatla ke go amogela ntho ngwe le ngwe mohlanka wa modimo ka gare ga kereke ya gago o tla re o amogela ya ba re o amogela le dilo tše e le gore di tlo go destroya for good go na le batho ba e le re ngwalešike bolela jale with confident they've never even experienced the power of God a ba tsebe maatla modimo e sa le ba fitla ka ra kingdom le baka gore ba hweditše dilo di hlakahlakane di hlakahlakantšha ke rena badumedi ngwanešo molaetša o ke nako ya gore setšhaba sa modimo a re sokologeng a re tlogeleng go bolela kudu se segolo kore a re sokologeng a re tlogeleng go kitimiša mehlolo ya lefase le e tlo šala bophelo ba gago ba ya leheleng a re sokologeng a re seke ba ra kitimiša mahumo a feta a re sokologeng go morena go lehlogono le motho ya ka kgwang go morena e le modidi senameng mara a humile ka gara semoya ka baka la go thušang lentšu la modimo le go gola motho jwang ge a ka rua lefase le ka moka mara a lahlegela ke moya wa gage nna ke re gona ke re sa pele tsoma mmušo wa modimo le go loka ga ona tše wena o di nyakang di tla go šala morago wa tsa re satane o go ropa ka eng o go botša gore modimo o diaga go araba a re nna nka go direlelo tša ka pijana sentefane o tsebe gore o treita bophelo ba gago ka tšhalete batho ba bantši ngwanešeng ba mohlagane bolela jone maphelo a bona o kotsing ka baka la re ba kitimišitše dilo ba feletša ba tsena ka ra dikgwarano tše e le goreng ga se tša maleba ba rekiša maphelo a bona ka baka la dilo tša lefase le mara they are not aware a ba aware batho ba uwe nna ke re gona o sekebe wa balwa le batho ba jwale ge le gore wo mongwe wa bona nna ke re gona kere lahla dilo tšewe o buele go modimo start o thome le modimo ngwanešo gobane dilo tša lefase le pheletšo ya tšona ke lefu lentšu la modimo go lwala bukeng ya Peter
Petro re ga a bolela gore mehleng ya bofelo batho e tlo ba batho ba go ithata, batho ba go nyatša batswadi, gore e tlo ba batho ba e le gore ba hloya nnete ba kitimiša le dilo tša le bofora, ba ka e sa nyaka molaetša wa therešo ya modimo se ba tlo go se kitimiša, ba tlo kgethela even le baruti gore ba ba rarele melaetša ya mohuta mang. A re hlokomeleng bana ba modimo, gobane lefase le tlo re hlanogela. Nna ke re gona ke re o seke ba wa kitimiša tša lefase le, nyaka sefatlhego sa modimo. O le ngwana wa modimo, llela letago la modimo, nyaka go bona ntho ela re e tsebang e tuka ka mogare ga gago. Ge o e ka o ka re ya felela ke maatla, tsoga ngwanešo o e tsogele maatla o re no a ke e tsebe go le ka tsela ye. Modimo o ke mohlankelang ke a mo tseba gore o swantse gore re šome ka tsela ye. Let's bring back the glory of God into our lives. A re bušeng letagolela la modimo maphelong a rena, bahlanka ba modimo a re bušeng letagolela la modimo ka re ga dikereke tša rena. A re lahleng tše le goreng ga se tša modimo, re phegeleleng go kitimiša tše di kgahlago modimo. O ka no ba bona nto nngwe o e dira o bona ka re batho ba ithabela, mara ya hwetša gore ga se ya modimo, ebile ke yona e tlišitšeng tlhakatlhakano ka gare ga phuthego ya gago. O ka no ba le ngwana wa modimo o adoptile certain kind of life, mara wa feel gore nto e ke e adoptile, mara a ke sa feel the presence of God in my life. Lahla nto o phegelele go nyaka bogona ba modimo ka gare bophelo ba gago, because the connection ya modimo ya letago ka gare maphelo a rena ke yona e re batametšang gaufi le modimo, ke yona e dira re kwa modimo le modimo a kwa ge re bolela. Mara the problem ke gore re mema dilo tše e le gore di bea a boundary gore sa kwana le modimo. Mafelelong o lose even the desire to pray, o lose even the desire for everything ya modimo. Ga motho a o mema a re ele kerekeng, you feel like o ka mo crusha because ga o sa le tlala ka mogare e bolaile ke eng tlala yewe. Nna ke re wana ke re ngwanešwi, bula pelo ya gago o ke seka o ke tebelela gore ke eng ntho e fitlhileng ya tliša tlhakatlhakano ka gare ga pelo yaka, ke eng ntho e timileng mollo ka mogare ga ka baka la mollo o tuka mathomago ke ka baka la Paulo sa bolela a re lena ba galata le loile ke ma o ba bolediša gore le thomile gabotse dilo di sepela botse, mara pheletšong ya lena ga go ka mokgwa o ke go tlwaetšeng ka gona. O thomile go rata modimo ba galata, ke kwa mediro ya gago ye mebotse, ke kwa ka mokgwa o rapelang ka gona, ka mokgwa o lakatsang go tseba nnete ka gona. Mara mmamohlaga ke bolela a ke tsore sale ke kwa ka wena neng. Ngwanešo nna ke re gona ke re itekole, itsheka-tsheka ka ra moya, search yourself, o ke lebelela gore o position ye e feng le modimo. Ge e le gore o bona o ka re o gogela morago, nna ke re gona ke re tšhentšha kere a re yeng pele re se ka ya morago. Se ko a dumela Satana go bušetša morago ngwanešo, se ko a dumela maemo a bophelo a go bušetša morago. Ge e le gore go ne ntho ngwe ke a rata šie mafelelong ngwanešo, lentši la modimo le re ge e le gore leihlo le la gago la goša goba la nnyele ke lona le le gore le go diriša sebe e re lekgonolo o le lahle, e re gobane go kaone gore o tsene legodimo o sena leihlo dane gore o hwetše le gore ne mahlo a mabedi mara o feletša o ya diheleng. E re ga e le gore ke letsogo la gago le go dirišang bogopo lekgonolo o le lahle. Modimo a bolela tabeng ngwešeng ya gore go na le dilo tše dingwe tše le gore it seems hard to live, go di tlogela, to leave behind, ka baka la gore ke dilo tše re tlwaetšeng go phela ka tšona, mara botsebotse dilo tšana tšewe di go iša ka gara mokoti wa dihele. Jale gore go bohlokwa gore I rather leave them behind, ke be sekolo le modimo, ke tseba gore ga e ke le godimong na ke eng ntho e le rona o e adoptile bophelong ba gago, o e welcomele ya tsena ebile mamtla o e file bodulo ebile o comfortable ka yona, and o bona o ka re ke ntho e le gore o tla phela ka yona, mara botsebotse e go disconnectolla le modimo. A o sa feel that fellowship, a o sa feel that contact with the Holy Spirit, you are no longer the same as you were
you are another person. Na ke re wana ke re a re boele morago go tswa mo re thomileng gona, a re bušeng bogona ba modimo bola re botsebang, re lahle dilo tše gobane di ka seke tša re tsenya ka gara kgoro ya legodimo. Bophelo bo a fihla ngwanešo mo e le gore motho yo mongwe le yo mongwe o tlo lebana le setulo sa kahlolo, mara sa bohlokwa sese a re itekoleng. Lentšu la modimo le re a gona motho o mo perfect, mara fela go batho ba ba be le takatso ya go dira dilo tše di botse ke ba modimo a ba gaugelang. A gona motho o e le gore 100% perfect, even myself I'm not, mara modimo o nyaka pelo ya motho wa be le phišagalelo ya go dira dilo tše di nkgahlago. Yo motho ya reng le ga wetse ka ra leraga a ntšhaloto a le tlhotlhora a le sekolofatša a le hlatswa tšwela pele ka leeto. Ga nyake batho ba e le goreng ba dula comfortable, ba welcome sebe ba ipsina ka sona ba re modimo o tla kwešiša. A go jwale ngwanešo, modimo o nyaka batho ba ba phegelelang dilo tše di botse, modimo o nyaka batho ba ba phegelelang go direla go mokgahla, modimo o nyaka batho ba ba be le phišagalelo ngwanešo. Ke molaetša wa letšatši la lekgono. O ka re modimo a ka go kwa go lla wa mmotša wa re modimo ke nna yo morena, tša lefase ke di bone, mara se ke se nyakang ke phišagalelo ya bogona ba gago. A re rapeleng gore modimo a buše letago ka gara maphelo a rena. Jwale ka setšhaba sa modimo a re rapeleng gore modimo a buše letago la gage go maAfrika Borwa ka bophara. A re rapeleng re le dikereke gore modimo a buše letago la modimo ka gara dikereke tša gage. Re bone modimo wola re mo tsebang, wa go emiša digole, wa go bula difofu mahlo. E seng modimo wa magic, re bolela ka modimo wa dirang dilo because ke setlwaedi sa gage, ke culture ya gage, ke nature ya gage, ke tlhago ya gage. Seng dilo tša go gapeletša ngwanešo. Re ile go rapela modimo a re šegofanya. O ka no bona gona mohlomong ge ke ntše ke rera molaetša o re Mathobela, nna ntho ke e hlokang ka gara bophelo ba ka ke Morena Jesu. Tše dintši ke a di bona ke di dirile, dikereke mohlomong ke di tsene ka mešako, mara ke ya kwa gore ke hloka Morena Jesu. Ngwanešo o ka seke wa phegelela go kgahla modimo ge o sena ntwa mathomo e le the foundation ya the journey ya salvation, e le go phološo goba salvation, e le go Morena Jesu ka gara bophelo ba gago. We will always preach about this ngwanešo. Ke hloba boroko, mara ke bophelo ge e fihla bophelong ba motho. Ke ilo rapela le wena ngwanešo Mathobela, rapela le nna ke nyaka Morena Jesu, le nna tsene ka gara bophelo ba ka. Ke rata gore le nne ke rapela with confident, ke tseba gore modimo o ka gare ga bophelo ba ka. Modimo a sa le kgole ngwanešo, lentšu la modimo le re o pelong ya gago o a kokota. Ge o ekwa ke rera jwale ngwanešo, ke Morena Jesu ya kokotang ka gare ga pelo ya gago. Se segolo kore bula pelo ya gago a tsene, a lalele le wena, a sepele le wena, a hlwe le wena. Bula pelo ya gago ngwanešo, ke ilo rapela le wena. Ntšhale morago ka mantšhwa e re Morena Jesu, e re ke kwele lentšu la gago, gomme ke a le amogela ka pelo ya ka ka moka. E re Morena Jesu, ke itemogetše gore ke modiradibe, go fela tlhatswa dibe tšaka ka madi ya Morena Jesu. Ngwale leina la ka gara buka ya bophelo. E re Morena Jesu, go tloga tšatšing la lekgono ke a go amogela jwale ka Morena le mophološi wa bophelo ba ka. E re Morena Jesu, nna ke a leboga ge o nkamogetše ka gare ga mmušo wa gago. Nna ke re ke bolela ka molomo wa ka, ebile ke dumela ka pelo ya ka gore ke ngwana wa modimo, fela ke phološitšwe ka Jesu Kriste. Amen.